na kayo amin. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sapay kumata nakaradkad ka na salon at tayo akanayon. Manipod ka ni Kabsat Vina saan napud no nagantin tay idrama ita. Ngayam sakbay na, hello mampay kini Larry Pulido kan dagiti anak na. Wano anak da, the King kan Kyle from Rizali Pulido, Ijay, Hong Kong. Ni Donnie Fer Salvador, kani Joanne Rovillos dita Singapore, from San Manuel, Pangasinan. Kastimantik ko na ni Kabsat Vina. Dear manang biyanang, jak kurso na dati na asawa ti Kabsat ko. Iswa kay kayat ko nga asaran kan pababainan. Napimpintas ngamin ngam siya. Iswa main insecure kan kuana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay ayan ni Manong Ligi? Adda iti trabaho na ita, Vina, ading ko. Ay, kastaya. Umay ko kumaibaga nga nakitak ni Manang Margie J. Sentro, edi kalman. Ha? Sino, Margie? Tingay napintas nga ex ni Manong ko. Ha? Kat, anya ko maitano nakita, mading ko. Kaya't ko lang mat nga istoryaan kanya na. Apay dakas. Saan ba't kit di, ha? Kunak ano adda napatag nga ibaga may papan iti dayta? Awan, kaya't ko lang nga istoryaan ka ni Manong ti may papan iti ex na. Kunak man busy ka, Giselle. Nga minawis nak mataring mo Kuma, ngamjak makafocus. Tama di tiriknak iti trato ti Kabsat ni Ligi kanyak. Iso anak kisin narakakan ka, friend. Ampay, napanmanan day Avina, hindi boarding house yo? One, kat as usual, ti ex manin ni Manong na tisang kaibagana. Kurang na lang nga ikumpara na kami iti tunggal maysa. Talaga, sensitive day tangkap sa tinobyong friend. Awan respeto na ken ka. Imbagak mga ano mabalin kat saan ko maadagi ti ex ni Ligi tisang kaibagana iti sangwana. Ay, tsaka mo. Ngam sensitibo ak ngamin a tao, friend. Tunggal kasta ti aramidan na. Panagrik na kat dinak kayat para iti Kabsat na. Mawatan ka, friend. Ura sino mada? Maditirik na no kasta ti mangmangag na. Nang runa pa no kab sa tinobyom ti mangibagbagay ti kasta. Kinabastos ti kasta. Ay, namin anon adaras akasta tinaramid na. Namin ano matan akinasarita mi. Ngam aging gaita, awan mat ti pagbaliwan na. No siya ti sika, kasaritam ni Ligi nga sawam. Ibagam, ta umakar kayon iti boarding house. Tay saan nga amo ti Kabsat na? Iti kasta, saan na kayon ariribuken? Oh, adto yan ti kapem, Ligi lang kay. Agyaman ak bagat. Anya nga minantay ko nang maibagam kanyak. Ay, imay ni Vina nga ading mo dito boarding house itay awan ka. Sapsapulan na ka. Ibaga na ka nung kumaan nakita na ni Margie anapintas nga ex mo ijay sentro. Anya? Among Ligi, panagrik na kat saan nakakayat ti Kabsat mo parakan ka. Tunggal umay dito boarding house, kat jay ex mo akanayon ti sang kaibagana. Ay, una yun day Kabsat ko. Kanayon kumat nga ibaga nga anadan na dagiti isaw-sawang na. Tapno saan ama kapasakit itirik na ti sa bali. Ngam inulit naman ay. Anya nga tanong sapul talangan iti sa bali a boarding house a pagabangan ta. Tay saan na ko mga amo, tapno saan datan agulwan. No okay lang kan ka Nasaysayat pa'y bakit? Agsapulak ti boarding house inton bigat. Pasensya kan lakay. Ngam napon mo anak ngaminan iti kasta nga ugali ti Kabsat mo. Ar-aramidak mati ka bailak a makibagay kan kuana. Ngam iti kasta nga aramidan na. Mayad adayumat tan tiriknak kan kuana. Makauma, tasyak mat na nakanayon ti agad adjas para kan kuana. Di mat makarik na, lakay. Uy, naimbag man tayo makait ti balay Manong Ligi. Nakitak ex mo iji sentro di kalman. Ni Manang Margie. Vina, mabaling ka di. Di mon sang kabalikas ti may papankin ni Margie. Taawanan ti bibiyang ko kadagiti ex ko. Kanayon mo nga ibaga dahi ta asawa. Kat masair mo tirik na. Ibagbagak lang mat. Panunutam ti marik na di tao. Hindi pa nga ibagbagakin ka ano mabalin. Sardangamon dahi ta nga ibagbaga. Panunutam kumamot at tirik na ti ipag mo. Ay, overacting mat dahi nga tao. Ag istorya ak lang mat. Pangasim at di kan mapmapa ni boarding house minukasta ka.
Dadaalam lang ti relasyon mi nga kasawa iti kastangar aramidam. Apay mo't ngamin nakasta ka ay Vina. Masakitan mo't ngamin di ipag mo at dagitamot ngamin ex ni Manong mo ti sangkay storyam. Talaga kit di nga overacting da dyan nga Gisela? Aklunam ka din na si Katika Malay. Itian niya pa lang amin na rason. At ti ex ni Manong mo ti mapan mo si istoryahan. Anya ti intensyon mo iti kasta nga raramidam. Alaman? Awan matmadi nga intensyon ko nanang. Nuwaga pa da nga kapoy ti kasta nga raramidam. Ay na, saan ko nga parekod gata nanang? Di mo man ipakat ti kinatangsit mo. Kan mabala hindi kan mapmapan iti boarding house da. Nuriribok tumulang ti ipay mo kadakwada. Anya ter aramidam dito boarding house ni Vina. Amom talagang awan babayin mo niya, Giselle. Jak maawatan no apay akasta ka kanyak, Vina. Awan mat amok abasol ko kan ka. Gapo kanya, mariknak nga dayon tirik na ni Manong ko kanyak. Apay ngay asyak ti pabasulam. Siguro, dinadal na kiti kabsat ko niya. Saan ko nga aramid ti kasta? Awan babayin mo nga, asawa na ka lang, katsakat kabsat na. Awan karbangam nga mang iya dayo itirik na na kanyak. Jak ipalubos nga madadal tinasayat nga relasyon mi nga kabsat. Gapo lang kanyam. Anya? Anak, sa dino tayo ni Vina? Nagkuyog da ka ni Rocco anubyo na. Apay ka day. Jak ipalubos aga po iti ugali day ta Vina. Kat madadal tinapinta sa rin nangan mi nga kasawa. Talaga makangag day ta tao kanyak nanang. Mala, naynayunam latan na ti pasensya miti kabsat mo anak ko. Sana balay, tainton makaakar kayo iti boarding house. Di yu ipakpakamukan kwa na ti pagakaran nyo. Idi pa nga anusan mi ti kasi nga ugali ni Vina nanang. Da kami ti agad adjust kang guara. Ngam anya tar aramidon na. Yan adda na mo ti mading aramid na. Ay, ala, bagbagak tumanon di kabsat mo anak ko. Ni, ada ka matitibalay manong. Wen, painururay ka Vina. Apay aya? Agpakpakaasyak Vina. Mabalin ka di, asar nga amon ta asawa. No di mo kayat ni Giselle para kanya. Di mo riribukan ti panagdin nami. Ay, day, tama nan ti ibagbagam. Iso man ti husto iti imatang mo. Sipod pa idi, kastan ti ugaling. Di mo ammo tagpakumbaba. Uray sikat ti mali, ipabasol mo iti sa bala tao. Gapoy ti dadya nga Giselle kat kastakan kanyak manong. Laglagi pam saan kay apakibibyangan itila kay anobyo? Iso amanipod ita, di mo matin pakibibyangan ti relasyon me. Nawatam! Dayjay nga Giselle timang daddadali ti mayat nga relasyon me kani manong. Aklo nam nga minti kamalim, Vina. Sika tinangirugi iti saan nyo apag kinkinawatan. Agpakumbaba ka kade. Ha? Ita niya ko mga gapungay? Agi daw kay ti pamakawan-awan no pasensya kadamanong mo. Tapnawanan ti rire anak ko. Nakasaritak ti may sa katrabaho ak Giselle. Ada ka no bakan ti a boarding house iti enda. Umakartay nga rudan, Ligi. Ay na, sapay ada trabaho kinton bigat bakit? Awagat laan ang tigayim ko. Taison ti kadwak nga agim pake. Day off na inton bigat lakay. Talaga ang kayat kun ti umakar. Saan akong akomportable dito eh. O sige, sika nga rin ti makaam mo. Bakit? Doa atawan ng tinapalaba, sipod imakar kayo di boarding house yo. Ngamawan na ngagko reklamom, Giselle. Wala, taawanan ti mga papa kanya, friend. Ada ka di ba ti komunikasyon daligi, kanti kabsat na atangsit? Ninanang laang matimang mga ko akasarsarita na iti cellphone na. Kagura na siguro ti kabsat na. Gapoy tar aramidan na kanya. Kasla konsensya ak, friend. Gapo kanya. Saan nga kinkin na awatan dagiti agkapsat. Ambay ko makonsensya ka, kat awan mo ti bangsol mo. Dahi ta agvina, turumbang amakonsensya. Ta isong ti mangmangtin itiriribok kada kayo.
Agkalay sa kami na kaniruko, nanang. Anya? Jay la kaya nobyom. Uwan, uray la kaya tabak nang mat. Maitad namin nga kayat ko. Sigurado ka kaday, itiday ta desisyon mo. Uwan, nanang. Numaasawak ni Ruko, di agbiagak to nga kasladon niya. Hang kayo nga madanagan, awan gastusan tayo iti kasarme. Ni Ruko ti makaamo iti amin. Hello, nanang. Hello, lige anak ko. Ay na, agalay sa kanon daw vina kan tinubyo na. Kastaya, kaano-kano nga eh. Into no may abulanan umay kayong to Makitan to, nanang. Sana asigurado no makaumay kami. Taamang ano jak makalib iti trabaho. Te, mapantayo ka di iti kasarti kabsat mo, lakay? Saan Giselle? Amangan no makangagak manan iti saan anasaya at kinkwana. Amangan no agsakit tinakam na, no di ka mapan. Aging gayta. Awan pa'y nang nagkuasuri manipod kinkwana. Diyakon namnamaan ang mapasamak pa'y day ka. Amok ti ugali ti kabsat mo. Nalaing day di amang baliktad iti istorya, tapno iso ti agrup-rupa a biktima. Nasaysaya atin no saan kami nga kit-kita. At least, natal na ti panunot ko. Kat awan ti paka-estresa. Nanang, anyang iti ko na ni Manong Ligi. Makaumay da. Saan pa ya sigurado, bina, nakaw. Apay ka no ngay? Saan nga palubusan da dyan nga, Giselle? Sana kasta. Amangan ka no sana makapakaday ti trabaho na. No handa nga kayat di saan lang? Amo ka? Sinugsugan di asawa na nga handa nga umay. Ay, amok ti ugali da dyan nga asawa na kat. Kontrabida nga ka na yon. Kaslamat ka no nga napintas mat. Ay, tangiwat mo man, Vina. Nagalas manan ti rumrumwar di tangiwa mo. Maditi kasta. Bina, inton bigatan ti kasarta. Ruko, hanak samot nga kayat siya kapsat mo. Atap mo laing dayta, kayat na ka. Apay nga ron nga kasi ti panang kita na kanyak. Kaslada sakit tinakam na. Nakitak pa nga kinusilapan nak. Ay, istal na laing dayta eh. Yung nasingpa ti kapsat ko, Bina. Diyak korsonada ti babae an asawam, Roko. Tapay manang Nora. Masiguradok a kwarta lang ti kayat nakan ka. Sa lakas ta ni Bina, manang. Anyamat ti kasta nga inasawam. Kaslasaan a mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ay, tagiwat mo, manang Nora. Amangan lumangag na ka ni Bina. Uray tapod numat. Kan napimpintas mo't lang nga adayo-day dinatayon nga ipag ko. Ngamday ta, a babae. Apo, mayat ti biyag ti donya. Ni, adda ka matgayam ito'y balay manang Nora. Balay kumatlaang daytoy, Fina. Adda kwartok iti daytoy a balay. Apay, saan ka di nga imbaga ni Roko kan ka? Ha? Amo ka. Nakikalay sa ka lang kin ni Roko akabsat ko. Gaputam mom abaknang. Rupat kwarta ka matanya. Ni, haan matama nang? Saan mo't nga? Diretsaan ka na? Saan ka kayat ngagbalin nga ipag? Kanuan gaya? Di mo ikikatan ti wedding picture daro ko kan tinatayan nga ipag ko dito'y salas, ha? Siyak matatan ti asawa ni Ruko. Oray anya pa'y aramidam. Tinatayan nga ipagkulat ta ti original nga asawa ti kapsat ko. Siyak ti makalaban mo no maikat dagita aladawan. Masursuro na kiti dayjay nga kabsat mo, Ruko. Kanayon nak ngay kumkumpara ijay na tayan nga asawam? Kasjay, at talaga ni manang Nora. Nasingan ngamin, agayem na di mo na ang asawa. Kaswerte na kaya tamay katagitilatawan ija sa alas. Kasano akmat nga rodan nga, no kasta? Ala, sana bale, taladawan lang dangijay. Nasaysaya atan ti kasta, tapno awan tumpar ariri. Ang trabaho kamot dito'y balay Vina. Inawam mo't at inanganam.
Madamdama akton ang agin na manang. Talaga asadot ka. Iuray mo man siguron kinniruko dayta. Haan mat, ha? Amok daytan nga ugalim. Nuapay mga min anang asawa pay laeng manan dayta aruko. Itikasken ka pay laeng mat. Ay, nasakit mat deta nga pa nagsasauyo kanyak manang Nora. Oray anya ter aramidam. Di mo maartapan day dinatayon nga ipagko. Baknang dayjay, kan saan arupat kwarta. Sika, agin pipintas ka lang arutan, soplada ka pay, rupat kwarta ka pay. Haan mata? Aglablabas kayo mata nga agsasaong? Apay ngamin nga da kay ito manang? Agraraman, balay mi daytoy nga agkabsat. Family house mi daytoy. Sikati pumanaw, tawan karbangam iti daytoy abalay, nawatam. Ha? Talaga ang nagduma kayo iti ugali iti day di ipag ko. Nasingsingpat nga adayo ngam sika. Anya day jay, adda na ang dod. Ni, adda na ang dud ko nam. Sa nakitaan manang Nora. Kasano, di kan sama nga mi nagdigdigos vina. Anya nga haan, nagdigo sakto pa idi kalman. Apay, anya ti panagdigos mo. Every other day? Ay sus, napudot dito'y lugar tayo. Iso aron ba nga inal daw ti panagdigos dito'y. Mamindo apay kit di ko maitimay sangal daw ah. Ha? Kita umat basti ti hygiene mo Vina. Tani, nasakit ti ulok ang makalang ab iti naangdod. Talaga adakkel tinagdumaan nyo iti day di ipag ko. Kanayon anabang luday jay. Fresh a kanayon, tanadalos iti bagina. Manang, Madlaw asaan ka managdaldalos. Ta ultimo aglinis dito'y balay. Kat saan mo ang maaramid? Nagagatpay aday di ipag ko. Saan akasken ka asadot? huston man! No, han nakakayat nga para iti kabsat mo han lang. Han nga tilay bagbagam. Makapasakit ka matitirek na nga. Masakitan ka, tamapaiswan ka, kasta ka di. Ha? Aklunum ngamin ti kinapudno. Kita umot tila dawan day di ipag ko ah. Nagpintas, naglapsat, kan madlaw nga edukada. Saan akasken ka, abarbaryote? Ay, baka umamat day ta nga manang Nora, Ruko. Awan na ti ibaga na kanyak. Diyay na tayan nga asawam. Ano samlat ta ka di, Vina? Anya, una nga kanayo na kami nga ikumkumpara iti asawam nga natayan. Awan ti maramidam. Tatalaga mo't nga adayo tinagdumaan nyo iti day di asawak. Ni, uray si Karo ko, kasama tan ti ibagam. Ay nano amom lang, hangkon nga matil mo nagitibal, balikas ti kabsat mo kanyak. Ngamawan mati kunam nga kasarita mat. Awan bibiyang mo kanyak nga asawam. Makauma mati kasta. No nauma ka, di pumanaw kan. No ado tirirem, nakalukat tiri daw. Mabalin mo ti pumanaw no kayat mo, Vina. Diyak kayat, asikat ti mga pa iti kapsat ko. Tanapateg ni manang Nora kanyak. Ado tinaytulong ti kapsat ko kanyak. Idi agad adalak pailaang, Vina! Manipod nagdan na kami kini Rocco, awan aldaw nga insakit na. Tatilatan kabsat na ti isak-sakit na. Kanayon ti panagapami iti kabsat na tauray bakutan, saan nga agpaatiw kanyak, nalaing amakiapa iso pimanawa. Ket dinakpulos sinukon wano inayayo ting asawak, iso binaybay akon. Gapoy ti dayta na pasamak na amiris ko ti bidut ko. Ti panangumumsik idi iti asawa ti kabsat ko. Iso jakon inaramid ti kasjay. Tamok ang nabalsanak iti inararamid ko iti kalabas. Narigat gaya matalaga ti mang pasakit iti pada a tao tagbalatag mutlakan ka ta aramid mo iti udina. Alakastan, tigayem mo, Vina. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritan ti may sakabsat diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless kada tayo amin. Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo.
Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo ama ng bianang, ken biag ti tao. Kat pagyamanak met, dagiti agkakapintas a komentoyo, kadagiti amin nga uploads tayo. Ngam pasensya no, hangko nga ma-replyan amin dagita, ngam kit di mabasbasak, ket pakaragsakan unay tigayamyo. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudnonagan, tintay patangatangay drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ti pamilya Gorospe kan Toscano, dita Cagayan Valley from Annalisa Toscano. Ni Annalyn Galam, ni Shane Valdez iti Saudi Arabia, kan Jerry Salibad iti Kalinga. Kastimanti ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. No kastamot la akanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nogsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May maya tatawanan ti sakit ti ulo. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di ta pa'y nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng nga aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngam sinalat ta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan. Ngam paypaysun damutin. Kung kunaklaang day jay. Ngam kinapudno na. Diyak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam idinatawanan ti panagdanada. Kas jay damutin. Diyak kayat nga agsinada giti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Kan kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadani ka kandaryo. Nangruna ka nagkasarda. Kasanulangan nga dagiti anak da agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family, ti madakalanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sa saritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Anya ti rason, Danica, Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayong nga apaan nga. Ganusika ti kanayon ang mga apakan niya. Ha? Di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Limal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak kayo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan mi. Pagsasaritaan tayo tinasaya tayo toy. Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo apagkinkin na awatan. Suruan nyo nga men tagpakumbaba. Tagpada kayo nga men anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo atwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siya tatang. Jakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta. Talaga nga agsina kayo? Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yo? Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. Lukas tangaro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Danica. Ha? Ni, apay nga tatang. Kastamot laeng ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laeng ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apay kay nanang. Kitag may sakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? So ano kaya tiyo asan amapukaw dagiti tawid yo? Urnusin nyo ti bagbagiyo.
Sapay lalawa adagat itawidin niya. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Ornosan nyo ti bagbagiyo, kat maalayo ti tawid yo adaga. When now, agsina kayo, ngam awan maalayo atawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon ni ti dayta adali ka. Ay, unay matanan. Nagrigat matdatang nga kondisyon yun? Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, yak kayat amakita nga adda saan nyo pagkinawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matya tawid ko Oray siya ka. Nalakaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo? Ganya pa ngay. Ang uwi na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano ngay? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga ag-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si ka ate agbalbaliw? Apay ako mga siyak ngay. Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayo? Dario? Dani ka? Uwan tatang. Owen tatang. Kat na pagnumuan mi, asaan mi napatuloyan ti panagsina mi, tatang? Nasayat nga ron. Ngumnay, ulita ka. Tiyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langagsina kayo. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakilyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayat nga ron. Sapay lako ba? Tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karo pa yun. No aga pa kayo ba rin? Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manicture ka. Adula amin. Agpicture ta ata ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kantatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kaya't mo titawid unuhaan. Ay gat ko siyempre. Mala nga ron. Agawa ang tagpicture. Tama sinitak nga umabaykin ka. Sige nga ron, umisam ka na. 1, 2, 3. Umisam ka na. 1, 2, 3. Nalpas. Yung kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Kasla italaan nga ag-post ka itiladawan nyo Uwan man lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita Sana all. Nabasak je comment mo, Lolit. Sana all ko nam. Jakon rin replyan, ja comment mo. Ura tain heart ko mat niya. Una, awan problema iti day tamare. Naimbag ka pa'y Danica. Nagwapo nila kay mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kasano kat siyak mat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owan, loyal kami ti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latati inayat me. Imbag man. Ngam siyak ngay. Namindwa nagbabae nila kay ko. Kasla nga rod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idi na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana
Sana all talaga. Uy, Dario, ag inigam tayo ti mataado ti malabasan ta nga tattao itay store. Ha? Kan adadanan ang itanya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin nakbay ta bakit? Apaw! Muna rin kinasweet data. Dario, dali ka. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit. Ay, Dario, ikisnaktap no makita dia. Ikisa sa asawang mo't. Ni, narasam ata kumit kita dia. Sikan ati manggis kanyak. Ngam iti pingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman lang. Ay, Noon na talaga. Makapaapal ti kinasweet yung agasawa. Super sweet kayo. Agbagbagay kayo, pay. Thank you, Lolit, Basta una pa lang kita da kada talulit. Umapapal tansan. wan nga ruda. Ay, uba nakit di pa ya. Pakawan mo da. Panugan na kiday. Nagdilong magga. Mabaka yaman. Kat alangan nga siya timang uba kanyam. Kat babae ak. Si ka ata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Uray, tay nagkankan iti pingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kandani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimaba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga ro dagita istambay ijay. Uy, amaw. Taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. Kit nasayat, ano nalailo dan? Kasjay kumakanayo. Sanda nga ta nga agap-apan. Yakam mo Basta tong palin dati karida. Tano maamuwak nga agapa naman pag sinahan tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal may sa lakay. Nyamot ti kasto yung kabinetan. Nakagulo-gulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet ni. Naggulo man Di ka man matita. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalid ta. Syakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan ni. Padasam. Pataya bakda tapos ti sumno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti ko namahang ka nga balasan. Ha, anak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka mat iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang dya linutok. Nga maday na po ita. Inla ka man ka ngayon lutuan. Unay mo tigas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Dario, Dani ka. Ha? Adda kayo. Umayak man. Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Naladaw kami ngamin ang nagreeng, nanang. Mga daw din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan ka niya. Itimplaan ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray ka gudwalat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo ta itimplaan kayo. Ay nasa anon. Nabsugak pa ilaeng. Sige nga Rod ta itimplaak ni Dario. Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami buta kanayo. San kami nagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta makit-kita mi kada kayaw. Wara kamat nga wara nga. Anya kamat tan Dario. Sumangpat kay waram tandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akaruba dita paraangan. Ulamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka mat. Italaang mat adyak na isim padagijay. Napanugak nga rod mat ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga roti sweldo. Awan. Jak itigkin ka. Kastatura ka ngamin. No kayat mo ti makagamiti kwarta. Trabaho ka mat Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam takas na ti ugalim. Sikalaan aya. Nakarkaro pa'y kanya ka. Awanan panagayat ko kenga. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga roti gatang ko iti balon ng dagit anak mo ngay. Siyakton ti gumatang. Imot kakit di
Adda ko mamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidom dayta. Tapno na waya akmatang. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadya ka nung amin ni Jakabsat ko kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urasyak mata. Hay, saan tala ko man anagkaskasar ini. Tapno saan ta marigatan ngagsina. Dayta nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel ta ngagsina ta. Tanagkasarta ka nung amin. Kat ano saan tan ate agpamarang, no kaya tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itinmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kanoan niya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Oray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intadan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin Da kayon ti makaamu amang sukay iti tawidan nyo kada kami, adadakkel yaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na iti rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti dando mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga ag negosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbakatan. Kan adaduwa nga anak ta. Kaasida no agsinata. Sapay kayat da kadagiti anak ta. Ornosan ta kay din ti bagbagi ta. Ay saanan? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, han kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita ngay bagbagam. Sa nabalay, taytid ko ti sustento dagiti ubing. Awanan na abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, wan nga roda ah. Awam met maramidan tayo. Jay met kano ngamin anak mo tinang ipilit nga agsinada. Ay, wan nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngala, sapay kumata maurnos tumatlaang ti amin kadakwada. Abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kiti pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalon. Anyan. May meday jay. Kainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubing ngay. Dani ka. Tulungan na ko ma. Adda na padung panak abakat. Kat intaray mi dito ospital. Anya? Pangasin dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong kanya. Taon ti korta ni nanang ko. Pinagpili na. No idalumda kung ano gastos at tinadisgrasya. Naimbag kin ka. Tadapay tay tawid mo adaga. Apay ngay nga iraman nakita at nagsinatan Si kapay tinang pilit kanyak nga agsinatan. Pakawalan na ko madani ka asawa. Sorry. Agsimnoblanta ka din Tornoson tati saan ta pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko makadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa muntoy bagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ka na. Pakawalan na ko man. Agsimnoblantang dani ka bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, sa kakundi subli kanya, oho, never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanya. Oray haanan!
Kaya't kukumati makisinobyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinobyan. Tamangan no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung ornusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami lata, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impa may saklangan da atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, bigayem mo, Danica. Alagagayem, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Hello everyone! Naimbagngal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa naapod na anagan, tintay i-drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ka ni Lenny Tolentino, Claire Silisipan ni Tailagan Isabela kan ni Aurora Vega. Kasi man ti kunani Kab sa trika. Dear Manang Biyana, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kan kuana. Gat ka po iti dayta kinasingpat na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no ng sakit tingipan. Lakaman namin nga pa sa tibagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga rod, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ay, ag-oldagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan baraw, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Hindi, ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amokon ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mo't nga talaga. Agnganga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapol pa'y laang. Ay nari ka. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka. Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpot nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Adungan nga ro tiyan anayin na tatang. Narigat mo't anong persa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lami is siguro na itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad kang agapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga ro nga ramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kas dala ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, adda ka na yun tirik-rik na anan. Masakasyanak mo't nga ro kan kuana. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay,
Katsiga, di nakakaasyan. Ay, no siyak takin asawa ken kuana. Saan gagbalin di kas jagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayag. Bakit? Mangalatan sa itibabaunan ta. Tapno da katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kaamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho. Bakit? Pasensya kan, Arodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marikrik na kano daduma. Kat, sino nga nga ti alaan ta nga babaunan? Agbiro kak bakit? At na sa pura kakadwata dito balay. Sari, iso ni manang mo ariga, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabiro kay ti babaunan, Rodil? Wen, tinrekomenda dya katrabaho wak. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally? 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y, Manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok, Manang. Sigurado am lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay ka mo't sumango dito lamisaanan, sali. Tagkikitan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo, bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, han man nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita ka aruba. Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga rod ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay nabannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailay magtirek nam iti dayja nga babonan niya. Ay narodel, unahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nya mo ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Tila'y bagbagam. Awan! Itan niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimple ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasaw. Ngampalpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan na. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simra kiti balay. Diya mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Yung pala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka? Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka? Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga rod. Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumot ang naimon di asawam anak ko. Marigatan akmat nga rod siya kaming tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramit iti trabaho na kuma. Yak maibaon no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang talaga babaw na? Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo.
Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan niyo. Napigsaak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Na-maintain ko nga min day tata kanayon ti panag-ersisyo. Alang nga ron, Dana. Panahon kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na ti baduyo. Nai-al-al data cycling yun. Madmadlaw data. Yeh, napanak nga may nagjogging kan nagsumba. Iswa kas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akas na ti panangkitam kanya. Ngari ka. Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anyari ka. Uray bakitan, yung siksila tabay, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan. Awan samot an yung itibagi mo manipod at dan babaunan nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo. Wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula amaamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no manay kada kayo, Nana. Winagwag ko itay-dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na, Nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manayin. Inakto gumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay, na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamali ka? Umay ka man. Mabantay dyan silid. Tayo dyan ang agtong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya? Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na, mayat pa lang tisukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting dadya nga bakat patulambatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na dana ka dadya nga bakat. Wano, shiks mo kit di dayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din? Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pemanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawin. Tanagagit kinasingpad ni Nana muna. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga roday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rodan sa dupay. Di kidi agyaman, tanakatumpong itikaskan kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga uray kasi ito ugali na, Nana. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang, Nana. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin ito sa bali ababaw na yun. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulat nga agbalin akatulungan mi. No aggagot ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso dadya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma nga men, anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisimnublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tutangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko.
Saan agaputan na singpot di asawam, kat ag sadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di ka makatrabaho dito balay? Tapno amok na mga lakpay ti babaunan mo no sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngipan, tiyan, kan ulo. Ay, lumat ngamin mga laki ti babaunan. Pagin mo namat ida. Uray bakit pagin mo namat? Kat pili mat nga mental alam Han nga dagi jay garanggan diyang kan saram peteng. Kan jahan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kan jay han nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbali na babaunan ta. Ni Hayden, kanaka. Anak ti kasinsin ko ije kabang-ibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kit di ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adot yan nayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga manganta. Adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga? Naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, hindi naglaba, auntie. Kan agdigos akmatlan madamdama. Umay ka nga rudbite kang kay ti pagsukatam. Andahan nga ususaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, lalayan ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na Riga. Kuti ka akute. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga perni ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na panugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di bali tada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Awan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanya, no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agi na nakakit dila kay. Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan. Tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo maggamlanan. Nasapa nag-green ni Rika. Isosap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganuran ni Hayden na kanakak. Awan mo't iti silid na. Nay, ayan dan nay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan adainyag ko apandisal. Ikapiyo baraw. Sige, edi suyo di talami sana nang. Tenakman kitain ida di talikod ti balay. No, saan mga imay dito iti asawam anak ko? Ni Hayden nga itatang. Saan nga imay? Saan napanandaya? Diyan ka mo tatang. Diyan akong simrak iti trabaho. Tasap sa pulag ita. Ngam awan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanan nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipatag kanon. Anya, ay na, mangibabain day jay a babae.
Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, ah. Agpampanunot akmat Kaya't kung amin ti maandaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay nadyak amo no anya klase ti panagpampanunot ti andakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pa laang. Haanan. Ni Haydin tatan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Nung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan no inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidin ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atog nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakulapan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enterita. Di kan sumret. Tagpilas akbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ha? Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo ti pan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanya. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbaitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridiak ngagbalbaliw. Sulitak ti nagkurangak kanyam. Pagbababawiak na di nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mga lay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw. Nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat itidanak. Isu sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apag bababoyak iti kasta unay. Inawat ko nga ron tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulakmat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunuan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanaka. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando saan naapudno anagan, tintay patangatang ay drama itangam sakbay na. Hello mampay ka ni Mary Rose Ramos, Tita Oman from Ilocos Norte, Ana Marie Cuario, ka ni Vic Vergo. Kastiman ti ko na ni Kabsat Orlando. Dear Manang Bianang, nabayaga kun abalo. Ngam adda tay gundaway ana boringak isa nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi madlaang ti balasa nga inalaladak inay aywanak ken rinig rigalwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay.
Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kasta unay. Ay, mapanak man agpasyar ni ta Teresina ni Usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa amapan kayo ijay. Anyang iti aramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, Usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo anak kasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kawasyo Ay, umayak la agtugtugaw dito yung Tersinam. Nagmayak ngamin ti view dito. Kasta aya? Kadawon tata. Awan mo't kiti dakas na Nay, Manong Orlando. Anya ter aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa ka nga dito. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Biyaw ko na. Kinakasango ka mo kani Usag, Manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang ni Lolo kat sumipngatan. Wan nga rod anak ko. May saal daw na ni Teresina ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kanina ng mga anak ko. Taurayag pa ni Lulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa ti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa akto mo't agawin, Usang. Kasta aya tata. Ay na, arig mo mo't ti kasla security guard dito'y tersenak. May sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka, Usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Ay, agawin ak matan ko nak. Alang arod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawin tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti Teresina na sa akto nagawin. Apay aya, nagigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararami jo ija ngay. Ay na, nagsayaan nga ron tibyaw iti Teresina ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga rodan, tamangan tayon. Ay na, ay bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya mong tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na pudo tapandisan. Ay katuan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo man ang tatang. Mapanak manen ni Teresina ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agistambay ijay. Tanagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan ngawan iti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinal pa sa nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji Teresina ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingon na. Siya ko na kanayon ti mangipaspastor. Alakat an ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo di ti pimusay da dinanang kastamot ng tiyararamido ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbag ngagsapa, Usang. Nay, kastama, Tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay wala, tapno kadkadwaan ka. Anya? Ala, Tata Orlando. Saan ko ang kasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaeng. Kaya't ko lang ba't na makikita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod, Tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan. Antinita,
Inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo dayto ya kaldingan. Kanayon na makabulaos. Italiyo anay bag ngamin Ang mga mapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko daytoy no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar. Awan mat nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yu kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirsena ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y, naka-rubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ni Jayon, manipod iti agsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tay dingon na. Siya kung ti kanayo namang ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, kat lakayon. Ay, di tayo laam mo Uray lakay, no naalibtak, ay, makabingwit tulad ti kaubingan ng asawaan na. Ay, sa bagay mat ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. Adaman damagag. Anya da jay tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw iti may sa alalakay. Apay tatang! Apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regalwan nak iti sabong kan prutputas. Kan siyempre, kan runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak, iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alangan raw, tarumwarak bit balasang kaw. Ada mapan ko alaay. Lulo, nangalaan nyo kadagitan nagpipintas sa asabong. Oh, shh, di ka na tagari apaw. Tay nalakdagita ija arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, ada pangisagutak apaw. Ha? Asus, ni Bruno ba't di masabat kaw? Ay, saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? O paano nyo, tatang? Ay, di talaang anak kaw. Ano ti ilumlumang nyo di talikudan nyo? Ay, awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa kudkudak. Mapankanta agkudkudak man pa. Ay nagkatulad aya. Ha? Ay saus, apay ngay akas to tinapasama kadagiti sabong kaw. Naparot matan ti daduma. Ay saus, asulungay din ang parot kadagiti sabong kaw. Lola Nita! Ay, Naibusamot ten dagita sabong yo. wan nga raud. Adda ng parot. Ay, anyamatan. Sapay nagadaw, tinala na. Nuasino mo't atin ang parot. Ket no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya? Manong Orlando! Ay, apay akas tatilangam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula kasabsabong? Ay na, pasensya ka na ading nita, saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong. Ipakadam kumapay mo't angay mo na. Sabay pinarot mo mo't. Ay, pasensya ka na ading kaw. Sana na maulay. Pasensya ka mo'tan. Ngam no maipapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong. Ante, siya akong tagkidaw iti pamakawan. Gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagpagaaman ni Tatang yu, Bruno. Sana rumbang tinaramid na.
Di nan samot ang muter aramidan nan gapo iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong, ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywa na kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kao. Ayaw na. Imbag tayong palagip yaw. Dandanin samot maluuman na kita bunga ti sabata yaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wen, anak kao. Maragragsakan no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay paleti kasta. Bay anak ka dilaeng Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsaka tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaeng anak kao. Anak manen Usang. Antoy aw, saba, sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanya. Awanan yaman na Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adi na kon awagan iti tata. Ta masair matirik nak ano, awagan nak pala iti kasta. Ha? Anya nga rudi kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si Kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang-or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun taisupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko. Usang. Agayatak, lakay pay langmat. Ha? Jakmat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mangayat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado tititid na. Ini kanak pay ay ti may sa akaban abaga si di kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kit di patpatgak nga Usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon ken ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Usang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikrik nak. Kayat nak ni Usang. Ta nagsamit ti isim na tunggal mapanak iti ayan na. Denggem ka di ati bagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagak kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na? Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, ha? Ha? Usang, adamanen isagot ko asa nga bulig adipig ken 2 kilo amaes. Nasamit dagit oy. Kas kasamit ti panagayat ka. Makapalag ka mo, Tata Orlando. Ang agyaman manin iti mais ken dipig nim padawat mo kanyak Amok amaawata munti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon kaarigaluan. Ha? Jakmut maawatan, Tata. Apay, di mo mag-gets nga agayataken ka. Anya? No kasta?
Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wen, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunan na. Alla, Tata, pasensya kan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tinsagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga timulak. Insagot ko langan ken ka. Kimotong payon ginwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensya kan, Tata Orlando. Ngem saan ka apatulan. Ken ura iti dayta kinalakay mon. Awan ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka niya. Aklunan na kuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem adda ija abroad. Ket agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya, apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Di mo mangamin din Tata. Nabayagan da ija a boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isu asaan nyo makit-kita. Anya, apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko ka nawan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi dya regalok nawan riknam kanyak. Tapno sana ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay nawawat mo. Sanga ka ba nabagas? Kan mano akilo ang mais. Dapay ut-utaong kamates, lubias, kan dangla apagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa ti para bagkat ka nagiti lakom tunggalagis tambayak nito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay, Tata. Saan kamot ngem babaon? Uray pa ay. Basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kayat yu, Tata, kastoy laengan? Ninanang ko laengan ti armen nyo. Tagbirbirok da dya iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabalin nga ipilit ti bagiyo ka ni usang. No talaga di na kayo kaya. Lagsakit ti pusaw, burono, anak kaw. Kan may siya nabayag gaya man nga danubyo na edya abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawan na gadyan regalok ken kuana. Ala, bayan yun na gadyan. In regalo yung arudan. Di yun isidir na gadyan intudyaw. Ta saan namot adinawat na gadyan kada kayaw. Wala. Ngam kasta ulay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit di Traidor a babae. Ala, huston. Awatan yung tigasat yung ni Osang, Tatang. Kumusta ni Tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga rodante? Aggurigor mo tan. Ingurigor na ti pan nakapaay na. Na? Ay, una yun ti amayaw. Inkay man kid di andi nga yan nante. Amang ano stress nan ti daduma, isong agsakitan. Sige. Tamapanak man nga rod iti ayan na. Kumustan tirik na, Manong? Mayatay. Nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti barukong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko ngaminan, tigasat ko ni Usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo ti marigatan, Manong. No, saksakitim lata ti pan nakapaay mo. Wani nga raw.
Isa pinilit kaon ngay naklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabaya ti panaglabas ti al-al daw, makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigod ti amin. Sumapul kanto man iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin nati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng sika. Ay sanan, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso asanan, aglaklakayak lang ang nabalaw. Apo, manong, imadaw dagiti kalding mo. Ayawan ata, nagagat damot nga men nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay kitwan tajak met kabailan nga pastor no aduda. Iso kay lakok Kenure nagitinuang ken baka aglako akmanan no bigat. Aya! Ay na, imadun ti kwarta mamanaw. Nakagatang ka pa yun itilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Oh, na nga. At least, adda. Wan matkit di katas ng dingwan dagi jay. Uwin nga raw, agasuman. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imadut itarakan mo na. Wan time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwan kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Uma daw ti dingwain. Wanan plano nga agaram iti sa balay manaw. Bye-bye, amon day ta aram-aram. Awanay, lakaya kaon. Ragrag sakeklatan tagtaraken iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sana ya. Impamaysak nga rod ti atensyon ko kadagiti dingwan ko kat isudan tayan ti ragsak ko. Alakastan, tigayem mo, Orlando. Alagagayam, di tan ti nagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Orlando, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos ti agnina, ititunggal may sa